very classic. Yeah, that's a classic one. How much is one? $3 each. $3. Is your collection? Yeah. Oh, this one also. Oh, it's nice too. Bro Sista, kalau yang baru salam kenal semua, nama gua Bayu. Jangan lupa video gua di share, di like sama subscribe bro. Thank you so much. Hai. Hello. How much is one? 40. 40? Okay. Alright. But it's too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Sekarang ini gue mau lanjut lagi bro. Gue mau cari barang yang super duper duper mantap kayak gitu di pasar loaknya Amerika bro. Ini adalah vlog lanjutan gue. Dan hari ini gue fokus sama barang yang super duper langka gitu bro. Lu harus nonton gue, oke? Let's go. Ini cuacanya udah luar biasa panas, luar biasa kayak gitu bro. Cuman semangat kita tidak bakalan bungkam bro ya. Semangat kita tetap semangat 45 gitu untuk mencari barang-barang bekas yang mantap kayak gitu. Ini udah kayak jam setengah 1 kayak gitu. Dan panas bro, luar biasa bro. Ini udah kayak hampir 40 derajat kayak gitu. Dan kita cari terus, oke? Iya benar, sekarang kita ada di pasar loaknya Concord, California. Gua balik-balik terus ke sini karena apa? Tiap hari, tiap pekan barangnya beda-beda terus, dan Hot Wheels yang dapet itu kayak udah langsung menghancurkan dari kepala gua bro. Dan juga sepatu-sepatunya itu sepatu yang ada di mana-mana dan nggak bakalan ngerogoh kocek lu banyak-banyak gitu. Jadi gue bakalan cari-cari di hari ini, oke? Ini ada mainan-mainan lagi bro. Ini mainan robotan gitu yang udah tua-tua kayak gitu, agak tua-tua kayak gitu, oke? Ini ada lagi nih mainan-mainan gitu. But there's no Hot Wheels. Nah, kayaknya nggak ada Hot Wheels tapi sini bro. Oke, dan kita lihat-lihat lagi apa-apa lagi yang ada. Oke. Ada Jeep. Ini ada Jeep. Keren gitu Jeep RC gini, nggak tahu nih jalan depan nggak nih. Gua kerasa gua nggak jalan sih bro ya. Ngeri juga kita beli kalau nggak jalan gitu bro. Oke, kita lanjut. Ini main-mainan lagi nih, apa nih? Mainan koleksi-koleksi kayak gini nih, DC series. Nih ada mobil-mobilan dari si Monster Truck. Oke. What is Hot Wheels? Ada mainan mobil. Nih. Oh bukan, oh nih Hot Wheels cuman yang gede gitu bro. Mainan-mainannya anak-anak nih, nggak anak-anak ini bro. Kita lihat ada apa di sini. Ini yang kemarin nih. Ini udah rusak bro. Udah rusak ini mah Ferrari-nya. Ferrari udah rusak. Lihat nih, ininya udah hilang bro. Lihat tuh, lo harus hati-hati gitu. Nih udah hilang ini satunya. Oke. Ini nggak ada nih. Tidak ada satunya. Ini ada dari mobil-mobilannya. Nih. Ini apa sih? Maesto. Oke. Oh ini yang dari What is Hot Wheels? Maesto. Look at what it says. Okay, thank you. Oh ya, Maesto. Ada kamera lagi. Kamera Nikon udah kebuka bro. Ini koleksi. Take a look this Hot Wheel. This Hot Wheel. Edition. Okay. Let's get that. What's that? The first edition. First tire. Nggak tahu nih bro, ini bagus atau nggak bro? First edition boombox. Nggak tahu bro, kok bisa sampai di blister gini ya, di kartnya ditutupin gitu. Apakah mahal atau nggak? Gua kasih tahu gua bro, bagus atau nggak nih bro? Tanya aja berapa harganya. How much this one? $3. Tutupannya udah mahal nih bro, plastik nih. Carcase. Ada Harley Davidson. Lihat nih Harley Davidson gini nih.
Harley Davidson Maesto. Okay, Harley Davidson Maesto. It's very classic. Yeah, that's a classic one. How much is one? $3 each. $3. Is your collection? Yeah. Oh, this one also. Oh, it's Maesto too. Yeah. Wow, it's cool. Amigo. Maesto. Okay. Look at this. Everything is Maesto, ya? Oh, Maesto. Seneng Harley Davidson bro, Maesto. Yang seneng tuh. Oh, tahu gua. Nih, keren-keren cuma $3 bro. Serius loh. $3. Oke. $3. Dino car. Battery inside, brand new battery. Oh, you got a battery too? Yeah. Oh, okay. Corvette. Oh, ini fullback car nih. Keren juga nih fullback carnya ya. Corvette Majority. Bisa kebuka. Corvette Majority. Okay, gonna take one. I take one of this. You still have another Hot Wheel? Only this one you got? What? You only have this one Hot Wheel only? Yeah, just two right there. Only? Okay, alright then. What's that? It's really old it looks, eh? Classic. Yeah. It's a classic one. What's that? Okay. Really dirty. Ooh, how much is it? $10. $10 each? Okay, you put it in this clip. Yeah. The pen and everything. Oh, they got a pen. Okay, it's coming with a pen, yeah? Right. Oh, okay. Alright, thank you, sir. Okay, thank you. Alright. How much is this one? 30. Oh, this one 30. It's a brand new, ya? Oh, okay. Baru bro, $30. Ah, bagusan ini bro. $30. Gua nggak tahu nih asli atau enggak bro ya. $30. Oke. Iya sih. Bagus ini bro. Asli sih. Ini asik. Oh, ini asik keren nih. Asik. $30. Here is it the same price? What? 15? Oh, ini $15. Oke, New Balance $15. $15. Oke. Is it all is original this one? Ya. $15 bro. Ada Adidas juga $15. Under Armour, ada CK. $15 nih semua bro ya. Budil ini bro, baru lagi. Budil, oh ini enggak sih, baru nih. Use, ini use nih. This one is a use, is it? New. Oh, new too. Everything is new here. Wih, ini dia bro, harta karun kita di hari ini bro ya. Harta karun ini. Coba kita lihat bro ya. Harta karun kita di hari Look at ini. these. Let's ask how much. Let's do it now. $1 bro, satunya bro. Is he far away? $1 satu $1. Okay, let's see. Far. Let's take a look everything. We're gonna put it here first. Hold on. Satu-satu bro, itulah bro ya. $1 ini harganya. Aduh, fantasi car semua, masih fantasi car semua. Apakah memang inilah $1? Dah, fantasi car lagi, males gua. Nah, ini apa nih? Ini ini apa nih? Serius loh. Ferrari, serius loh. Serius loh bro, Ferrari bro. Kita kumpulin dulu bro ya. Ini belum, Corvette Wagon belum. Ini juga belum. Ini
Ini juga belum. No, this one is we keep it over there first, and then because you don't take it. What are you taking it? Ini belum. Bonus. Ini apa nih? Korpet. Ah, enggak bro. Lanjut. Enggak, belum. Liatin gua bro, yang mana yang bagus bro ya. Gue pindah-pindahin ke sini semua nih. Oke, ini apa aja? Ah, ini apa nih? Keren gak sih ini? Ferrari ya? Apa ya? Ini sih bukan sih. Tekre. Ah, bukan bro. Oke, lanjut. Ini seru nih. Stingray ya. Ini. Oh. Bukan ini mah. Bukan ini mah. Terus ini apaan nih? Ini bukan ya bro. Nih, ini keren nih. Malaysia bukan, apa nih? Bukan. Ah, lanjut bro, mana sih bro? Belum dapat nih. Ini funny car gitu bro. Funny car kan. You dumping it everything. Ya, belum ada bro. Apa ini semua bro? Ferrari. Oke, belum ada. Ini belum. Ini apa nih? Belum. Ini belum. Ini apa ini? Ini apa nih? Ini apa sih bro? Ferrari ya? Ih, serius lo Ferrari bro? Serius lo? Where is it? Nah, ini ada lagi nih, ada lagi. Is it the same? Is it? Ini aduh, Ferrari Terrarossa bro, $1 cuma udah hancur banget sih ya. Sayang bro. Udah nggak usah nih bro, hancur banget, udah kayak sampah nih bro. Tapi $1 doang. Nah ini nih, ini ada dari si Hot Wheels Mattel 82. Keren gak sih nih? Apa ini? Sebi ya, Sebi 1992. Nih Sebi ini keren kayaknya. Nih, ini keren nih. Keren. Keren ini bro. Ini ada sih. Ih, keren gak sih ini? Aduh, hancur. Udah penyok ini bro. Nggak salah. Nih ya, udah hancur nih sih. Hancur bro. Nih Ferrari ini nih bisa gini-gini. Cuma udah hancur bro, males bro. Oke, ini Selby-nya nih ambil gak nih? 82 bro, 82 harus ambil sini 82. Kebuka gini, bisa ambil 82. Oke, dah. Ini ada sepatu keren nih. Tuh, anak-anak apa ya? Keren nih sepatunya nih, Nike. Sepatu Nike bro. Kecil tapi ya, buat anak-anak itu. Sepatu Vans nih. Ih, keren sih Vansnya. Serius lo, keren nih. Woman US. Oh, cewek ya. Keren nih. Men US 10,5 bro. Keren gak sih lo? Nih 11 cuma agak kecil dikit sih ya. Keren nih. How much is one? 25 bro. Keren gak sih? Lanjut dulu bro. Cilan bro. Ini
Nike Air Jordan. Seru juga nih. Untuk anak kecil. Alright, ini ada Nike lagi, Jordan lagi. Ah, ini seru sih nih, kayak gitu. Kecil tapi ya. Kecil nih. Oh, ukuran 9,5 ya. There's no size is small. How about this one? 40. It's too small. Oke bro, thank you so much bro udah nonton. Ntar biar seru Thank you, sir. ikutin gua terus karena masih ada banyak lagi It's too pasar small. loak lainnya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Seguimos tapando a los 18 parientes. Tommy, how are you? Take a nap over there? Yeah, I'm good. How about you? Yeah.